Ya, ia le tua le ia fiafi. No naso sapati e pe fo na janto ulu falei manu le yaso. Ya awa fo le janto ngalo na tau. Awa le janto vata puia mo janto tua. Ya le janto vi inga mo janto fa sai o fa manu. A te upu foi to lau mai lau fai ngalo na. Awa la mo fo tu fa le ngana. Ya wao tanto ulanga fa ngai na moi na mono na malo ala tei na tanto tano ku sai mal tanto ko kala minni ya le emperor for Christ ya po ole so antau mo Cristo ya ila lo fa malo e clock for Kingdom TV channel ya ese ona yele dei au nanga tanto wipo matalo bantu pa tele ngana pa iai le yaso matu pale manu ta kwai wale matu ngan with the fine da lo malo matu pa dai o ku kola e ti mata I pero matu penga pa le ngana awa oe malo o poli e tuai lava le ngana pa dai matu o mai nei a ke tu dai male matu ko kalame ya ilungo ngan malo pe ea ya walava lo mato longo puya ni mpea sinangalo malo mato tangata walata lo to e mai pala au nga pa yaila pa uma ya te maua mai foi pa uma i pa longo la pa nau amia pa malo loi la una ya pasta mai ka wale kin ni ai no le po kalam tu mau ya te oile vi inga ma tu mau o pa miano no o Yesu mene ya to alo tu ina tuela sunga a tu lima tu sai mal tanto au pa ponga ya ma tala ina mai poli tanto pa sol ni ya pi pro pa lo alo ya le leo so alo no como poi da un memorio nei ya por mala lau ni ya fiati ma que vai a lo fatti sua per manoro ta di paolo di su un leore calcia por nao calcia che lo che vuoi non la sua ma nei po ya tanto lo foi da wa fatti ni foi mo e mo fatto un foi ma un fai un foi ma un fai tau malole tua ya wa ta tu ma vai ya mo fili ngalo io le tu ne ya so tu io le sa ya e pero ya so le na solo ita mata mal ta kwa lo fatto di io so ai tu me o mai tu ya ma te fa malo a role tu atai a role fatto le malo poi fa malo ya wal fili ngalo le tu e le ya ci no fo mata tu ko mo e to ki ma ye ma to ki mu la na mai lava i fasa ya por mal ta ko la ma ta o ma mal ta ko ya te usi ai la fa fonga le u le tua do la lo mai le u fai nga renga ya wala ta tu baba ya tu nei vai tau pe na sa no la ta mai so ta tu i fu te mi fai ta so i fonga ma le langa le nei ya ta tu ta tono le ya sta tu to manga ya le u le tua le ta tu to manga i te mo ta tu yai ta tu lo ya a luta fo ya le ngata i fale mo ta tu lo fo i le ya una me fo le salu du yang i mai le tangi le te le so i fu le olo na ta tu a sin ya ai te ton blava ya le ave ai lava ma le le te sui ai le lo fo le tua i lana fa so i le te ma le te ka te so se tapo e no ma ia le lei o nana ia i po le sa o tatu ma tai ma tatu love si fa ia era po i le o nana lopo Kingdom TV channel ia i lana o nana le so tau mo Cristo le nei po ia ma te o na to ia te o fe lavo e ma wa ma ia le nei fo i o nana ia ma te fa filo i fa talo fa so se tu le lo lami e no a mai ele nei o nana ka te ia ki lo fai ngalo ia le tua mo ko tua io e kalesia io nei tu tele mo nei tu te ulangi ia fa
ya uma malo lava moso o forfola le tua malo le tapena malo le sauni ya malo mo le au nanga male malo si filingalo le tua ya olo tua i le fata male fata ya ina ia manu malo ina peale se nganga wale malo le tua le au male ha mo nga ke ni ya no tu foi va forfola ma lungo so tainga mai so tono fatai la ngai no le upo le tua ina i se nganga ia ina manu malo ina wale fina ngalo male malo le tua o ta tu baba ia ngai ya ole mai le ma fa talo fatu le CEO po le kai fo il nei au nanga i peo nei ai le nana au nanga ya ngai peo le nei au nanga mata ngo fi lungo o peo ngalu le ea nei au nanga le tunga i fatonu tunga ya mai tureta ya betul tua ya sala ma le kalisia ma fai ngalu ngai au kilami ya bi ia le tu fai ba mata ngo fi ya wa fa pela lo no nei le tu no fi ngalo so se fai vai au nei te mata i ngalo le tu son san au nanga e mawalu mai le vini mo le tua ma finalo le tua me malo le tua o la wo na e na ia fa peo na fa li sei tu so se me nga ia tua i le la rolangi o lo ta tu i nei ia fa fe lo i fo i ulanga e peo no fo ia ia o so au no lo ma tu nga lu e fa ta si nei vai nga le after for price sunga ia va sai tele ma fa tu ia ada ma le ta se wai mel ia le tua lo yatu le nei au nanga chunga te dei ma fa fe lo yatu le sua po Yesu Cristo Nazareta ma lo la ma lo sai ya ma lo fo fa to wale fi ngalo ma ngalo ngo ta tu ngalo yai e ngalo fo lo nanga suma ya la le foi ma no mai prispe ma le fritua ya ritas ya vi ya le tua a le tua fa ya la u fo ya u nanga ina ko tu le no ya fa fe lo yatu ko ina mai kalesia to no ma ngalo yai si e petone como que aí man suma e fa ngai ngai ya o kama ya ba ma petu ya ni ko ma ya ya ma fa ia de kali si e na u e ya ma tua ma wa o ya ki a kono ma o ngalo ma lo so le ya fa lo ya ua de nei po ngalo foi na yo ma tua ma lo perisione ya fonti a ya maletina ya ferila fonti a fele ya malo mo le rua tapo inga ma le rua kalo ia le tua mo i per malosi o una i per mo le li mo le ngalo foi sia matu ki tani sia i Stokes Valley a penta taus ya tu se le kai inga ale suma ya tu ya arivena ya te foi sia matu ki tani sia ya me se foi matu malo malo ya o foi na u foi le tani sia ya o po sa nei foi kai no se matu tamam tu foi tu le malone le la lo langio ta tu ya ai ya tu fe lo ai male tu ya ha ya tu foi ya le o nanga ma fa mo ya tu fa ma fa nanga nei ai nga no valo ma fa nau lo fe lavo no mo ya lo fa o an ya au le tu ai fa ma fa na mo lava na sawi ke viso nei fa ma fa nei nei ka to fa no yo ma lei foi ke fa no ya lei se fa ma fa na mai o le tua ta lo fa wala fo fa ma sa fai ma so ya ai mai se ya awa foi ke to me ba shoshi awa ainga ma fa na malo fa na ya ia va en ya ka to ke le mona lo ele ma ta to ma fa fa si mai o ta to ya ma fa fe lo ai le nei ya ya ona fa pele ya ta lo fa lo sunga te ta ma lo so fu la le ma le ya ya foi lo ta to fe lo ai ta te ta fa te la le tu ya no pe kon ta mo ni ya pe ta te ma sa ni ta lo mo fa ti ti la ya no sui mo wa pe se le po ni le se ta po ta te sa u ya so ste ma wa sa u ya so ste ma la mo le tu la sa u mi so ste na yo si le ole fai tau foi la tus paia ia le au na pio mai lon matai o fa fa na ia te le ta te mi ia te mo ne ia no i lava le sa ni so ste io un fai con ta mo ne ia no ta te professor to i lungo o le tu fa malo si au nei foi te mi ta ia le tu i lo so sua o na ia le ri Ya, patalo pat mo itato sponsors. Ya.
ia le tua tu sai foi mo le tu la le amen ia kalau pia lai to kono wan le ia pi volta soalo ia tua man atu la ngona le po ia ole amanga i roi upo le tua nei po i le ia ia o se tu si foi fai mo fie kale mo i lava o tu si io nang tua tu si mana tu lava le fie lava le mane tu na pena fo di ai ma na non di ai vai le tua la na tu man fa ya dia le tua ala kama i lola musi ne ya ona tafa solo tu fo le o tafa so ta tu si foi tau la le o mo ya ki le o ta tu si foi tau le mateo tu li le fu fas fu lima tu la ia tolu na fas foi tau le wa fa yo na ate tala no e na u foi a soi de nem porta ta vai ni vai ia tu mana ia le tu na tu lo su ma le ta ia e te foi tau ina mai ta fai u ia u la le fa mal ia ona ta o tu ia mo le pro fa lo Mateo lima foi o faz o lima no ono o tou o le malama o le lalolani o tou ele mo fai ona dilo le ai ni ko tu mo la tou ke le tutu ina po ile la mepa i tu i lalo le tu uai feito ai tu iluma lava o le tu ngala mepa ia popula tu ai e o ifale uma ia whapea ona pula atu lo outou malama i luma o tangata. Ina ia la tou loa la outou a meole. La tou te vivi atu ai i lo outou tama o i langi. Ia whaungia atu ai tusa male. Ka wino lana fionga ia fo i pea ma tu mau ia te ia. Lona vi inga e wha mau. ia le tua fa te le sunga te tai ia mo le tolo lo ina fo le fionga le tua ma se foi faz foi tau frita fa tau e nei po ia ele le tusi ato ma na mana tua tate o le atao le tusi ato ia mana tu ia e ia vai nga tau ma foi na foi na oto ma ia nei faz foi tau ia foi na ta no ai nei a fi ia le foi ua fo le fa tau ia tau foi tua ta ia ta na na nei po e to fa ma foi tu então me la le fa man mole la ia whapea ona pupula atu lo o tau malama lumo tangata. Ina ia la tau loa la o tau ni o lei la trivi i wai i lo o tau tama o manai biele tua amen ia na tu e poa mala e ia sta ti fo non fa ma po la un tau po ia na tu ai tau mateo amata mai ni e amata mai se ne fo aula pe o le tala mai mateo le se fo ia e ia la nai tu te tele na po ta ai no lo tala mai ni mateo po ia mateo ia le amata tala mateo le se ni ia on afo ni so se mai no kana mai no so mai ia se o fi i lona whapatishonga i Sawa Ioane i whapatishino i Yesu ia ma whaau ue le nganga po i Yesu tau nia i Yesu ia mo le ino le tala le leile malana misione na mafoi na pio mai le rolani e pio nai vaenga ia le maua mai i vaenga le matei e tau whaamatala tala ai ma wha ilo atu i le tamatau le po e la mai ei foi una i suma le ono la le e whaapea na pulatu lo tō mamama tu mo tau e foi teu le galera no fatau e o le ale tele o la au e puniti ai se fale i lunga o se mau ia e lo le ia i tenge po i sai
I teimi e o mai ai le po. I le momuo se mori. O se māmalama. E whapena le leia e o langa o le Krisiani. E pole a whatusa fo ia i te a fofu atu la vaenga le peo ni la tala. A fo i te lo la au ma le mau matua e tu te whale ai pule matike. O li teimi o le pōngi sa. Ai a ti la mi au wai te unu māma ma mori o whale. E no le leia e tangata o le whale mo ni mani. E pe o se hata po le whai loa mai a tātou. Ai mai se vola o whaafonga ama. I le manatu e whaamamawhai nei whaema. E whapena fo i lo tātou o langa ma le soifua au onga o tangata. O tātou lo langi ma le teimi o fisona. I no o i tātou mola. O langa sa ingo le ola nei. Ma tūlanga o kuapo nāma me o mai. E uwhitia ai o kola au ona. Na whaapongi sa i nai lo. E atu i le whitnano. Ma le avatuino le tala le Yesu. Ona o me o mai le soifuanga o le tangata. Ona tau mawhai lea o le apore tau whaapongi sa i tātou maenga i a o i luta mai ma luti mai ki ngā mawhai ngata. Ma mawhai ena whaapongi sa ina i tātou. Ma leo o mai le māmarama lea. A le tāuani. Ina mai e au. A olo mawhai pēr le māmarama lea o lo e pila sila tei. Ona pula mai pēr le māmarama lea. A reine. Nā uai. E le mawhai la e le bao la au e tele ia. Ona tau fiuwhiti ngā lama le tau mawhai o la au ia e uwhiuwhi le whale. Ai a le leia le susu o mauri o le whale. E manino le lei o le whale mele tu mai unga le mau. Aisha, marama le susu. E pe whapena se ata fo mele o tātau whamanino le lei po. Le ata māmalama. Le ane o tātou tala noa e māmalama. E le ia se si māmalama i le winga i tala Krisparia. O Yesu wa o māmalama. O Yesu o māmalama. Pei o na iai ta au tūle nei po. E pei lai vaenga u te i to tomu o le tūlanga. E pei o na i whatau i na whatwhaitau ia. Mana fo ia e whaapea. Whatau i nai. Ia sui. O le tāua i o le māmalama. Oina e mawhai ai ona tātou i ai le tala le leima le whina ngalo le atua. Ina ua tātou loa o Yesu. E mawhai ona sui ai o tātou olanga. Mo le le tātou olanga e le lea se i tulau sa mo i lau whaafonga ama. Ma tūlanga mata ngā sa iai fo lota olanga. Mo maruso i fua foi. I ala i le tino i temi o tātou iai le loranga. Ai peitai. Ana le atio mai le māmalama ne ki tonu. E le mawhai o na maua ma suui ai o ma ave ese ma wha māmalama i nai. E tongi sārea, sa whea nai ai. O le tāua lane nā. E sui ai le amio le tanga. Sui ai amio nā. E le ngata lai nā le si vaenga una. E le ngata ina sui ai le amio le tanga. Ai sui ai ma le amio le tanga. Ina wa, mo sui la wa amio. O lo tau tala i a te au. O lo tau tala i a te tātou o iai le māmalama o Kristo. O whaamāmalama i le māmalama o Yesu. A sui au māmalama au mea ma le lewai o mātanga o fia i lunga mo le atua me whai. O leo o hula na mafu wa ina mai ke viso le māmalama i na māmalama i ala na mea upai. E le ngata le ina sui e ni lista. O māmalama e whaapula tuai i lista mata. Tā wala naura. Nā ua i. Ona e sui e lista mata. Sui lea i lau amio. O le amio. O le amio lea tau kala mai whaswhaitau lea munuri lea tati. E sui e sea. O le amio le tamata. O sui le tamata. O le amio le tamata. E le marosi le māmalama lea. Le a whai ai a fio mai le māmalama lea. O Yesu o le māmalama. Masina, oi e mama. E se fia mo. O Yesu o io le mama. O le mama lama na te wha mai na mai e perfetto Isaia. Na susu mai le mama lama i pogu. Sau le mama lama i le nu sana no po i ato le pogu tama le pogu. Mai a ua lama. O rato loai le mama lama.
Oi mama mo Yesu. Ya tu ilo sunga te ta ya por a foi sinal so mai sama tanga dal ina. O dale sunga te ta. Y ele está la papel ahí tu y anga le o lungo tan penga spy langi ya lo ma futa mai tu me fa nga o ko ma ya le pa pinga anga o ma tropo kingdom TV 10 ya lo so I know la no pa eu tanto filo aqui po ni ia fiapi ya o nanga tropo for Christ ya o le Cristo la pomeni famtai la talo ya del tono na italiano le tato si o se il meale o la perigo ya tu tato o penga buena este foco y pa ang ni ya ma la ya paso al tu sai ma ya si fone tau talato ma tau focola sama le o matei ila mai tau so alwe ile ata mai foi na tuina ele atua o na la lato fa so ina le patati ina ya o le langa ina o le tuspaia e lo foi wa e masani ba e malama ya matei o le tusina moi tusia le tena fo mali ai pino le winga o le tama lea o le sio na ingoa o levi le winga la o levi ia o mateo o le si winga o le ingo o levi ia o le so e na tangi e le tengi o lea o lea ia pe mai ai se rai nei o le asu so o loto o le loto o la tane ngai ala Yesu wale mana malapa ai wale so o tato loto ma na ma le fia ma Yesu o la aso ya mari anga le ting te ala la papa hoile ye so o ma ye te na nga wai anga te na nga po tu e tamale o mateo ya por tamolevi ya wa o ye ole so o mai tu si ole tena i tuai tena i po Yesu ole malama na tala mai ale tu spaia amen e pe mai ia tala tu spaia wa so ona no numi langi ma ua ngao ai ole ua tala inga le ale ua tapena le po wanga o fa pe mai ia malama ora malama ai lea yo uma na pa bai fonga yova na tamuina ai na fofona ole faitau male talitonunga le Israel amen e pe poi ole tala mai por kalame mal pinangalo le o Israel ole malama ole la na tau mawhai ana pili e tineia le malama lea. Ailanga o le tamaititi o Yesu Keriso, o le tamaititi Israel. Amen. O le mafuanga lea o le mawhaia o na tineia ese atunu se malo. Da mai ai amatanga e o mai ai le aksoni nei. Tau mawhai ana pili e tineia le malama lea. Ailanga o le nuu. Ta osi aina ma Yesu Keriso po le ainga tua da ngol fe ngaina le o lo no ai taula ma le fai tau le Israel de na mua na oso mai le na mua isu le malama o le mas ina o tula i mai Abraham amen o le fai tau mai tau le Israel we to se fu masina na mata na sulu mai le masina o le malama mai a Abraham e o ifo se le masina wa atoa na masina foi le kalena wa atoa le masina wa fia tamai titato ke o ipapo eva
sapo le masina te o tala lo matua. Ono wa ato le masina. A o le na. O le tamo Solomona. O mai la le sfulu malilima aso le masina. Ia por tukulanga le sfulu. Toa ina sina. Ai ina ua solo mai ia Solomona. So toita Mario Puamo te ia o mai I le tupu muri o Israel o se te kaia. Ma mai le tonga ngoto ai leo le masina wale eise malama. Le mafu anga lea o le paa ingoa o le ba o le tutia malaki ma mateio e te o le tala ato e ta ua o le tā eiten ia o le pengo le komita. Ono le ua ngoto le masina I o ia te kaia. Amen. Ma ua whaata whea po le nu wale eise malama. Ai ina ua uma le whiti skulu te utana ngalo le atua o le atua toi papo iailo na nu. Amen. Ai le ai ase masina. O na tapuni leo le tusia malaki. Amen. Ai whaatina ua mavalo mai e Isaia. Ele teimi e whanau mai e ele tama lea. Amen. Taunia o le mata mai e Isaia. Le na pa usai o lo te ina mai e le fetu. Ma na malama ai le au ma koi e toto. Ono le malama o le fetu sa lato mata mai tau mai. O le malama la le fetu. Na te ina mai ki lato e ia o mai ia Yesu. E ta tala mai la te ngai na fau whaakai. Ele ta inga mai al fetu na mai na o mai le au makoi ai o mai o whanau te to betele ema o Yesu Keristo a o i o le malama. Amen. Le ala ta tala mai ele tanto tu se feitau le leia fia. A tato le o le masima o to dua le masima malama. Ala tatia masima se tanto talo ia se si vai ta. Ala tanto mai ia le malama. Amen. Ria na mai tau o Israel o le malama le ile la langi ale tua. Amen. So wa vela Israel e fai malama ile la langi. Ma fu anga fo ia tato ke tuli mata ia ile nu o le tua. Amen. I mea o mai ho ia Israel ka mai ia te kanto por kalame mafuafuanga ale atua langa o Israel o le malama. Ile la lolang. A o Yesu lava o ia o le malama. Ke ia fo ne e ka ua. Leila ona tapa ile se tala Yesu. Ai mai se foi le motu tangata le tala no ai Yesu. Amen. O le no fanga le tala no mai Yesu tu sa malana ua ila unga le mka uka le lima. O lai lungo le mauma. O le mauma lea e o i lau ele ele o Galileia. O ano a e tu lungo le mauma lea ua tasi leo mata anga o lai e. E te anga i le fale le sa pape o no fanga tonu le sa no foi Yesu ma faila nga lau. E amata tuale a wala le anga i tuele tangata i o le fale. E amata tu fa am ia le tatitia e tusi lumo maa. Amen. So le ala te anga i le fale a o lo tau ngabale. E yei ma anga e tau pe lima e pe fitu pa. Pa amu ia nga tusi ai le ma amu ia le amu ia le fa do roa se yo o ai o i kapilu mo le fa. Amen. Lo tati ai ma anu. Ale winga la fia tua le kitia so alu. Ona ole no fuanga le fa ye de lauma. Amen. Mata ia fa ia nga ye lauma. Ole vai tembia.
E pei o isa senta i ai le wha-mission o le wha-ministry a Yesu. Nenga i ewa le nunga le North Side. Oso mai suvia tau mai Tamaseko. Solo mai loa ta wala le awala le ta ua o le native group. E pei numela testo alo o le motorway fole masani ka ata ula le motorway numel tas ia i o uma watu ane Wellington e taua i au kinani alu i runga i taiteia e mo veletas a ia isi numela e tau numela lua numela tolu lima tolu ale numela kasi la le awala lea na mafua na ave i lunga le launga le a Yesu lunga le mau ia le ai sesi o tangata ia mai le North e adua nga i lalo i ai kupito ma solo atuai stono o Yerusalema o wheroa ino tangata nei o launga a Yesu e le ai ma sesi e le langona le leo Yesu langa o le tu mai lunga le maunga ma pola amen. O lea la pai, o longo winga le mafuanga lea, ona so se tangata e o nga, wa kapana ungi lala loat, a tula i lungo le maunga, e tu so le sanga le no, a o le tula i sauti, amen, ia o lo i aile vai kalina ia, manino i o lo tu mai lungo le maunga lea toa, amen, ele ti o fo la ave Yesu mafuanga lea e avele mala malama e tu mai lunga kia, tu mai lunga le mauma. Ele aila masesia, ele pasia a wala ne, na te le la ngona ina si ufo, na te le sila e tu fo i tangata le tu mai lunga. Ele tiola a mai i ta kau. Ia. Lepa mai, o tau o le mala malama o le lanu lanu. O Joe fa mai leo ngai illustration le ai tala tau pa tusta ele ma fai ona lilo le ai ua tu lunga le mau e tala do toa e ngana po le ale ai se ngana ele se no ale ai la se no na po le ai awa po ile wa po sa wa le se mala balamba i to mo le no e ma fai ai ona i lo atu e tangata de no le amen ai se na le wa ye le mala malama e pe ona tau pa so atu le tatu se ta i le yo kia e pe fa po le na va penal tanto va da matato il tanto tu spantau ma nei ai Samai o tau le mala malama ai sea, ai Yesu Keriso ia te tato. Aleluia. Langa o ia o le ato o le mala malama. Ona adea leo tato o tamai mala malama. This little light of mine. E mawhaila o na sulu. Amen. Ina wa iaile Yesu Keriso lea o le ato o le tato mala malama. Ale mala ma fo i sa wele upu fo ia so alo ole anding no ole male wish nga patalai te mala male o ai e alro fo tolu le ya Yesu Keriso e ya te ia le mala malama te ia le oto e ya te ia fo ia tamai. Amen. Atato mawala Yesu Keriso. Walona mala malama. Wahatili ya ilola. Ona fasu solo pa ina yo. E fasu solo ina le mala. Amen. Ye patu sa malo fina so. Amen. Ono leo te ambata mai lunga i pres fa o tau le mala malama. Ifea. Ile la luna. Amen. Elema na umia le lalulangi le nei wale anga o le whaasamboa o le lalulangi pa perita
ia ese ina ta ole lenga fai ai le fo ia apole ia male world cosmos ilesi ia ole lalo langi foi e fa sa mo pila mo ina le pili lang fa sa le ile lalo langi ai ele mal ia pe ona man ia ele lalo langi le neita to te yai le mala malama o le la le mala malama o sulu o moli o i awal le mala le mana ia se moli e te so lau ele ve te sabanya ele ponta apena umano soifua mo le tanto bona mana o ia yesu te visto o io le mala malama e fa mana malama inai e tio pa mita o la wafionga o le sulu le yo vai ma le mala malama yo wa le ale winga atu se ta vita e fionga le atua le pe o tamai moli e lungo se vai o le leo mamoe e ne e la le moli le tumu le se vai le o le leo mamoe le la fa tu se ia no le mea lai anu i ede bai e lo ai foi ma le mala malama amen o le lesto la aresi dia su watu le mala malama amen o lo tato iai le lalolangi e lua la lalolangi yang o le tato te bai o ai la le lalolangi le talanoa mai e le penta o le lalolangi va aia le tato te nofo i tanto vale te la mata abi na o ai ngai la le lalolangi le it's a always a very Daniel cosmos. Well, the unseen world. You have a seen world. Well, the unseen world la. Therefore, my yele tambo yone. A watu te mana na au ile lalulangi. Ma mea oile lalulangi. A wa o mea oile lalulangi la leo cosmos. Well, tu ina nauta. Well, tu ina nauta. Male pari o leo langi. Ole atolo ele mai le tama ai mai ai sa ta be mai le la ene ia se tau pa pula atu le tole ama tanga mai ole ta to ni ko ta pa to alo le neia fia ene ele tu ai ma nei ale ta o nei fia anai malo fa te lo su ma lấy đồ mà em thấy vô cả nó hiện nó rồi bao nhiêu cái quá sầu nữa sao lại lấy được em nó biết cái để bầu gì mà phải ai bầu gì lấy chứ mà phải cho nó kiểu ấy cả tụ pháp cho nó ấy rồi mẹ lại ấy đồ đồ thế vậy thì sung iliana pe phone này ông ấy để ta là phải làm một ta bị o le sui vai e le ai ala se sui vai o le malama le upo le tua fa malama i nai le tatu so mani fa malama i nai so se meta se tui o no le manai o fa fai tau le ta tem tau le no pe o vai ngana tala no ta u e o ta te lo kala no lam ta mai vai nga uma pe ona ia le la uma fa ia le ale ri fa o lo yesu te tala mai le la ai ona le wata mai vai ngai fai u ye tu langa fa ia yesu fai wa ilona mama la male fa mama la fai wa ia yesu nanga e te tau o ngai le mama la mai no na po yesu yo so ma nei o fa ia yesu le ama tanga tusine ona e ta pena mati e le so i tu langa o le vai nga o le a nga ia ai le ala ma le lalo langi te le o le a nga ia tuai e ta la ilona file ngalo ma moni atu le ma le la le ana fa ana ai awa yesu ma fa ana nino yesu me o ma vai ngai wai e kila pe yesu e li tenge fa ma wo lu mai loto no so e li tenge so i nga ma finta e tenge fia ai ko na le fa mu o mai yesu me ya amu ia e loto ma la amu ia o to pe o to fa no amu ia o to pe a to fia ai acha
Lo olai apa wa ye tu vai ngai ina ia apa pa I mole nga luema ale au so le la sauni au so ai le la uta o mai vai ngai fa ta o mai lo ina o mai fa yu pule su tom anga I fu mo le wa tau tara lo lai ma le ma simo le lo ma fa ai lo mai Yesu le ai ma le wa sa tu la mai pe na ye tau fa ta mai no le o le tu mana po ele difference no il location le fa ye Yesu va no na la uma ave Yesu mo no ona sila fia fo ya Yesu le alo le tu o lona tama e pe o le tala ta vita e va aia o matai no o se tai e mana mia ai e to Yesu pe pa taulai ma ai lon tama te pa e o matai no e o mai so lo so tala ta vita lo le tu le foi nan ave Yesu on so ma fa ai lo uma tua yo so mai ma fa ai lo tua yo ma o lo ta tu mana tu fa ta mai mai pe sa no la mai le tu spa ia ona o ia le ma lama I te tonu le la lama ma fa ma lama nei ma le ta tu mai numi ma o so na numi ma o ngao ma so na o le se me foi le wa fenum ia I me uma ta tu lo mai le ato le pon sa ia le la lama ai na ua fio mai ma ua tasi le fina ngalo le tua ua tafalo le fina ngalo ma ua mala winai le ai ngatua ina ia fa sulu se mablama ua mana o mia mablama le vatene fa tata mai mablama le oi mablama o Yesu le tala mai o mai loi na wa sa no I le vao malaki mai le umi o le pon sa ia tengi la ata mata te ilta to fa tau fien I le temin pe sa pon sai nai ia Israel le tengi ole umi o le pon sa le pasa la tu sama pon sa ai mai wala foi mai ile tulanga wala foi mai le alo le tua mai mama o Yesu Cristo ile tu se mate no tala mai mate wa o mai le mama lama o Yesu su ya ile la ta fe lofa ile lo ti te le tua toi ta fai non finalo ma toi a wina mai ai non alo to ta na ya su mama lama ia mama le la lama ina ia mama lama tana ta uma o ia mama lama ia le tatu te baba ia pe na ia le ano moni mai tu lama pe ne tu sina o lo fa ai no ilo mai ai fa ta mai ai le ai se si mama ile tu ia ko le la ne o Yesu ia o le mama lama o le mama lama o le lalo langi uma mama lama o tana ta uma e mau le mama lama le e talia le mama lama le ona tai tonu le o le fa tau te bala wa o le tatou sa vali mali loa ma le mama lama e tatou me fai fai tatou te sa vali le mama lama o Yesu e pe la ngia tu le au lale e pe mai sa so ni tu langi e tona ia ai tala ina tu li si va nga le ta au kunefi Fama pastai mole tam ta upu mo fa so amen o le tatou te lungo le maunga tu sa male la uma amen ia le apona te tala mai le tu sia manteio ia o le nga po sta le fa se la te sang aso ia mari o la foi la ia tanga te Israel o la po sta ele o malama amen ua masani foi la tau le tu sia mose ua masani la tau le tu la fono amen ia o le vale na tu la mai ai le au sa tu kaio ma le fariseio ma le tu ia o mai foi la tamanga e sia foi la tau foi fa so inga ia malama ia Israel ia la tau tu la fono ma la tu le anga I whanua ai saua e fio mai Yesu mai Yesu o tou o le mana malama o le lalunanga o ai o tou o le tala noa Yesu Keriso ia Israelu le whanongolongo I lana lau o le la vea I ma Peteru la vea I ma Antelea o Iakopo ma Ioane ma Mateio o le awali ia o le o na kala awinga ile mtao kule le wo pa amen o le ala yai mo le au sola
ia tasia tangata ele matua le malama. Amen. Ale la waito tonu ile au fano ngolong. Paisa o ale ia Yesu. O onto ole malama. Amen. Ele ole la le no foi. Awai le mana mia ele la langi le ta to ken no foi lang. Ele la pa malama ina le la langi le. Ia masina fa malama ina pe apo. Ai ese la langi le tala noa ia Yesu Jonas. Ila au fa longo. Amen. Ola fo ia mala au sa tu kayo ia fo mo tanga puli umala wa ia sa fa ile le lingwa le maunga. Ia mo fa longo lau. Ela pa ti o le malama. Amen. E fa petai ele ingatai o Yerusalem am Samaria Galilea le fa susuluina ile awali ile o le malama. Ale wo o mai le tatou wa. Amen. Wa be foi la mo e ma. Ta te o e taua. Fa susulu le malama o Yesu Keriso. Ina ia mawai se malama anga tangata o le langi le loa. Ilau Yesu ma le tatou Yesu. Mawai to lato poto mo so lato wata mai e malama le iai. Ile tala ma le tala anga o lou. O lau Keriso mo le tatou Yesu. O le awala i le ola e whaapau. Amen. Le langa ta pasao la e Yesu na ala o to ele se afa ina numi mai le mea le vale. Le ala o tau e fa malama o to. Mai vai ma ai le amatanga o le lau. E awa wina ai le awala. A ola e faile ngangwe. A le wala to malama. Ia Yesu le tala le lea le wa fio mai ina ia maua le poto le tangata whaalongolongo maua le tangata whaalongolongo maua le malama le tangata whaalongolongo e winga ia Yesu Keriso ona whaia i leo lana filifilinga. Amen. Na tau te talia ina Yesu Keriso e whai male i mwhaola mai vai le mengole whai mai e mawhai o na le ai na tū lungo le maunga pe a iei le malama nia o le ale pōngi sā pe mu tele le malama pe mu titi le malama a tū le maunga e le mawhai a na lilo. Amen. O le ata fui lea o tū. Amen. Vai na mu titi a i tono Jerusalem. Ale o susulu a le malama le o Keriso i loto mafina ngaso stanga longo le o titi a so lalangi ai fa fetai fo lungo ngalo pe o le ea. Amen. O penga ta fa ilangi le o fa ye ta to ngalo o le fa sulu o le malama le o Keriso ile lalangi. Amen. Wai o lo o itangata umalo itangata o le lalangi. Amen. Ona tatou lo le tala to e fio mai o le e fa so ala wa be tatou ia lima e o tatou i fa ola e taua fa pula Yesu o i o le malama mai le ole vai nga le lona lu la tau te le tutu ina fo ile la mepa ile tuai lalo o le me fu ai seto. Amen. Te lo so alo masani fu popo yaso. Amen. Ele no fai ona vatu la mepa ia po le moli o le a tu i lalo i ban ai ngale umar fu ale ato popo sa ela pena umar fu por seito. Amen. Ai ole tanto nunga le a fai o iai le malama. Amen. Wa mai lea. Ai tu ui lunga o le tu ngala mepa. O le tofi ya le la mepa. Amen. O le tu ngala mepa. Amen.
Le tala mai le tala ia le whaalinga. O Iesu o le tungala me pa. Amen. E tu ula iei oe. Le mabae lea o le amumu wai le la me. Ia por maka vai le mabae. E o kulo ngange e kuku akua. E la vea loa. E masani ai tātou sa tātou so alo. Ao lo fi o la talia ngā wenga ele i o atu pawa ma ai ale babai ki le o le babai fo mori tu a e ba ai atu ia por mori kalsing a ba ai atu o rulinga mai le o le ia oki ho lele ina ia susulu le mama po le la ai kupu lo vai me ko inga wasu ke o le o fai atu le yang ale la o mala malanga. Amen. Ale o ngat wo watu mori pensing ye o le nga mori pensing po le lele babai. Au ange pule babai so. Ia po iai po ese pensing awale le mumio mori pensing. Awai ka pugi lor fale o loa a wale pensing ia mala lo moe. Mai ko inga ngai matua. Amen. I ngalo ka aia ia vanga mai le fale ai le po e tapenga le mori pensing tapenga le mori tu a mori matangi a oso lunga kama foi le ngao finiki alu lunga ia okile a foi le babai. Amen. Pa pena umala le tala. Awal tu ua ilalo le melei sai to ile se no foanga nga le la mepa. Tu ua ilunga le tunga la mepa o le no foanga tonu le o le la mepa. E nga lu e fantasi la mepa male no foanga tu ua ile tunga la mepa. O le so ua mai le la mepa. Male babae ia le lei. Amen. Le na fai mai o tau na. Amen. Ela wo mai o tanto wa tau. Hallelujah. Fele tu wa ila na me. O fa alilo la mepa mala la mepa ila lo me tu wa sai to ko la lo o me tu wa ia popo foi le o umana sa. Amen. Ia po fa o ia le tu popo aso are. Ele mafai ona mala malama le lalo langi ile tala le lei winga ya Yesu. Te a le mafai ona tātou wa. Te a nātia i tātou a le mafai ona fa mala malama. O le winga tonu lea. Nanga o le tala o le tūna fono le au sale bi. Lau ya arona malana whanau. Awana i mate le la mepa i to tonu o le whale. Amen. O le fua o le vaenga tonu le soal. O le mea pa ia. Hallelujah. E lua kupita le afoia. Le umi. Lima sfunu kupita le. O lua se lau kupita le umi. Lima kupita le. Ma le maualunga e ono sfunu kupita. Pa mai la faitau atu fantas e atoa le lua afe kupita le fata tusa o le afoi ele pa ia de tau ona susuru ona mumu pea le la me o ai le tala noa le vai tau le deita to ke iai mai ia Yesu ke riso se ia o a te me fina ngalo le koe a fio mai ai ma patau mai le sitiang e tau na lua afe tau sanga. E wai le oi olea tu i lungo le tunga la mepa ia susulu le la mepa le ina ia papena ona susulu i le fale uma ona toe fafangu ma le toe whaanganatu tātou. Amen.
Wa mai lau whaalau loa o le tala le lei e winga ia Iesu o ia o le mana mana. O wa sa wa fo le fili a so wa talo tanto mata ia batu moe atua ia lea. Amen. Na mala awina oe. Mala awina i tatou. Whakupula le mana malama lea o Iesu Keristo. Ina ia mala malama le lalo lang unseen world. Unseen world therefore possible. E iai o lato system. Mea o le system. Ia le la tato mata tu le system le malo lea unseen world. Le whamau o ia Tesalonia. O lo ngalue le lava le mea lilo le amiolean. Se ia ave se ina le o lo whalamela. Wai le o lo whalamela. Le kalesia lea na te whaamala malamaina le lalo langi fong sa. Amen. Ina ia solo ia ilau Iesu lea. Leanga na o ia lava o le ala o pumoni maleola. Na tau te sawa i leola e whaamala. Tele ia ilau lande. O sta o le tūlanga le tū wai lau lande. Amen. Nanga te tau au nei lungo le tūlanga tūnga lande. Amen. A whai o se sele no fuanga le tū wai lau lande. To e sui nei. Amen. To i titi anta to whano ina le leo le pū. O ilia e ande ai lana whanau na le la tau ngā luenga whaile. Amen. Ia po so ni atu lea. Amen. Kai lau suha mo le. Kale utanto wo maile. Ya. Alo fa kai lau suha le mo le. Mo le tala ina ta ko I fa tau tam tau. Ino ko I ta. Ale tu ia no ko so san ko ta. Ya pi o le wa tali le. Langa o me ta wo ia no ma te ta tona ni. Fa su le la me pa. Ia susuru la mepa ia ole sile wa we be mai ngal si va ngatau e su ia la violeta mata Amen. be bona tau no wa te mama ma te le mama ia te kon tau ta foi e foi foi tama ia auto wa mi le lei família foi foi tau ia la to la auto wa mi le lei la tau te vivi e tuai. Oi la le tau tala. Tau tala ia ta. Tau tala ia ta tu le ta tu fa su mama na. Te lo mama na le ta tu fa su ki tu Yesu. Te le sa no ia sa o ta tu no le la me pa mal me mo ki e fa o le tua. E mi ni ta tu ke le tu e pole se betas. O fa mama na mai le tua le mama na mo le ngam pa ia. Ia vai temi tōne whalongo atu mare toa glale. E moni lau sauka, ia wa e pei fo la tanga ruenga na ka rau ngā ruenga i ngā ruenga o masa whai Yesu ia. Tau whainga o se mea fule, ia maa malama te tono le whale, a wa tātou Yesu ia tua pongi sata o pongta, a tangi arisi. Ia e wha moe moe voi lale i le si e wao e ia teimi fo le si tōne o le masinga. Ia a ona na ngotolo lo le masinga o popolo ai popolo. Ile to ngo masinga ta po ka masinga. Ya o fai bo masinga mamla mai te vole. E so ia ta pe mori se fa pensingi ma ka singi. Ya ma tau ia vole le mamla ma ta tu tau foi e pe ona tau fa mata no fa ma tu langa. E o e se le makapisu nga wa me nga tau e mu e a foi. E tau miel mo mua. Le mori ma no suwa tu mamla. Ya atu wala tu lang va pena ta tu lole. Ya o mori ya ma me ye tino nei ta tu te ye. E ngata malanga sulu ile. E pe vole le ngata mai le mamla. O se me mamla mai tono fale. Ele va pe sulu ma tu o ai ngala mamla ma tu le ai. O le mori tu ma nuli pe ti alu tainga. E mamla mai no fa. Ma lo ta tu wai. Ele mamla ai ale. E mamla mo yisu. Lale. Ma ka pia le mamala mo Yesu. Wa o mai le mamala mo Yesu. Wa le ai se pou. Wa mamala ma o mai lota te tono lota loto I fale. Le ngata tono loto I fale lota ai. Ai wa atu le mamala mo la tala me pan. Isi tanga ta umota. O le ta wala na. O le fine ngalo Yesu.
ina ia pe na sa no la le sunga te ta o le ta o ta to fa su no fuanga la le ta ta noi e ma fa ta fa su i la a o le mai fo so fina ngale fa uma mai le vai io ta o le mai no fuanga ta e ta ta un fa su i la pa amen pa mai leo le amatanga o le fai upule skul wono e pei ona ya pa autu ia ise fa so le ia pa mai ia fa pea ona pula amen e pei o se fa to numa amen o fa peritania must be e ga kaura o fai mai ia fa ona popula atu lo o tou malama i lumo tangata ia langa saule amatanga o malama la ale saula fai upo skul malilua amen ia ngatala mai ai le me tau na ia la mepa amen o le arpo saule no ai su ai amu ai la tama ila mepa amen e loa ale no amen ale la fa mai lor fa upo skul maleo ia fa pea lo ngawinga tatau amen le watu mai le la unga Yesu Keriso o le iai le au so ai mai se foi o nisio Israel tangata Israelu le iai i anga to tele tangata le iai amen o le moto tangata le la wasau mo le fa malos e tatau ona fa pupula mali le malama Nepa mai ia fa pea ona popula atu lo o tou malama i fea i lumo o tangata. Hallelujah. amen E le ngata o lo tala noa Yesu Keriso i le au whaalongo te. Ai o lo a mai fo ia te i tātou o tangata e ta ua i tuspa ia second audience po tangata whaalongo lo na lua. I ei oe maa. Tauna e tauna pupula le malama le o Yesu le wa e maua e winga i lana tala le lei i luma wai i lumo tangata amen haleluya le ngo tangata ia e tauna manu malo tangata nei mo le atua malona malo Nanga o le fo i saule fili, ia maua tangata ia ave i lona fo i malo. A lela wa mai o le awa ia te oe le malamo i Yesu Keriso. Amen. O lona wingala e ta taula o na whaila ngā luenga. E le tauna tā nofo. A whaiwa e maua le lei o Yesu Keriso. Male matango fio Yesu Keriso, male tala le leia Yesu Keriso. E ta taula ona faa o ngā, amen. Faa pupula, nanga o le mea lofa, male taleni lewa mai a taua. Amen. E ta tele e peila o le ena ave iai le tas. Vatu iai le malama. E alu makua tangu lilo. Asu iai saito, asu iai ia popo, asu iai koko. Ia wange nge yang yani mai no. Ea, e tatau pula. Amen. Nanga winga te tauana, o le te tauana sulu. Nanga lewa ia te oi Yesu Keriso. Amen. O ia o le malama. Le tala le leila lea Yesu Keriso lea sau. O lana ngā luenga lea na sau e whai. Amen. E ta tauana whaasafua. Tau pula. Awhetai leo so. O rau. Awa anga ngata i to tongu o Israelu le lato whaapulaina. Yesu Keristo malana tala le lei. O le malama. Se manuela ia te o. Tanya Israelu tau mas o le tau sa minga o moli.
Amen. Pamaila o na poia e tutu lole moli tono Jerusalem. Amen. E lo umai le lalulangi le susulu ma le malamalama o le moli le o na tutu po le isi i tonu ma isi nu la taane ya Israel. Awi tau ia foi le fili. Ina ia awane i toi whaia tau sa minga wha pepo asu wha mana wha mate ia wha ti nei ai ai vai ina ngalo le atu o le whatau muina la i moli ai whatau muina i lo soifua mo le tātou wola. Amen. Le la wo o mai o tātou tūru inga i lo malo mo le tātou malo Samoa. Lea le la me pala lea. Amen. Ina ia susulu i whale uma. Amen. Whaongai nai lo soifua mo le tātou wola. Amen. Paftai, whaongai na lungo venga te whailan. Amen. Ea, whaasusulu ai. E le whaasuluina talitonunga ni lotu ma ni talitonunga tāpua inga. Langa i le sao ai se si leo lai whaavavau. Langa i leo le mea ka le sa wali Yesu Keriso. Amen. Religion, po le lotu, e leo se mea mai le atua. Hallelujah. A o long te ngata mo le tātou so ma pai. E ta tawana susulu le la mepa le. Ina ia maua se nganga mo ia malona malo. Manu malo ina se nganga mo ia malona malo. Nanga lefa mai tala tus ori angeli le la. Se nganga e totasi ustal ma fo yatu ya te ia. O fa ina le la mepa le na fa nga ina i oe le tua pena. Fili ai oe ma tofi ai oe le tua. Amen. E fa suluina le la mepa le. A o lana bala au mai le tua fa pea mai te. Au na le le ie ma le fa mao. Se lo le suluina. Hallelujah. Ai au le tine ia au la lo so an. Ia tu ua i lungo le. Tu ngala me. E susulu atu ai fale. Amen. Ia le sa so nian tu so alo. Le o ta tu e Ana ile tu ala tang ia tu nei ngai vai ngai ai. La tan no im fai u ta ma tau. Ia. Ya wa le ta te tele tele le wa nen ta va ai tu ata tu mata mata tu na ngai pe nei lu o le sa no na. O le mama la mau Israel. Ya le la ta tu te va ia tu le la tu a matana tu mati e mai ma tu fa ali lima le tu le mama la mai nu. Ina ia matua fa ai lo ile la lo la mi ma. Le mama la mau Israel. O le ata tu te va ia tu. E le ai se fa ne fu. Le ai foi se pongi sai to ia le ta tu e tu. Ni tu la ngai fa ia le tu fa mama la mai le la lo la mi. Ina ia la tu lo o Israel la mai. O le mama la ya le fastaila ida fio ngale tua wale ta tu te luta pe mama la mala fio ngale tua ile ne fu ile i foi sona a fa ne fu ata si ile pe mama la ya le la ta mai la i tu langa pe ona ile ta nai vai ngai ya e pe ona ile vai nga mo tau ona fa sulu ya mama la mala ya ole ta ua ia we pe na sa no ole lo mama la ona ole ta ua e susulu i fale uma. O fina ngalo foi lado o le atua. Ina ia ate tātou Yesu Keriso lea. E mwhai on tātou whaamama lama tui ka mata uma i lera lama. E le o se tātou Yesu. E le ngasa o Yesu. O te ai uai. Tu lau sa mo i lau whaafonganga. E le sa o Yesu te nofo mau fiufi. E ai. O le Yesu, o Yesu, o ia o le mama lama. Le lo la mi uma ina ia ma ele ma fai lo e a fio mai alu fa ma lama le lo si ma ele fio mai Yesu la ngai ma tau lava e tau ma lava le fio ngale tu fa tau no ma si le so fa fe le mai Yesu se ia so le fa tau no le ona fa ai na tu va ai i me o mai fa ai lo ai le la tau aso tem a tupu ia mea whae o tatu
le la uta o no fanga tau fa sulu I mamla ai nga mo mu la to ton mo tai ha to ton mo ro ai o ina le nga vetelinga Yesu na so yo to watu le la lo la miuma ina ua vai ma tu vai le tua tu la mo so la o falta la mai mata lo mata ifia mata Yerusalem mo Yerusalem o fasi mare langa o le winga o lo winga e mo tu tonu tatu ai e fasi sumi la fa fenta tu di fasi sulu mamla mai o le mamla ma tonu lo ai le lo yese me mamla mai lo ai e se tau nei sina mo li mamla mai lo ai ai lo fa pula on fa mamla ma o lo ai ele tala fia ngai ele make sense mo ia tau na vai ma ngai o por tua ai ta tau fa mai Yesu ia tatu watu fa su watu tatu la ne parea ai wa uma ona su yo tatu ai ma lama o tatu ai ma fa ola ino tatu ai ida ile ma lama o Yesu au fale la ma lama le tonu tatu tangata ona susu watu lolea I fale uma o le finigalo lalo le tope o nei ilta le vai nga mo le la le te o fa ta o ina nei po no fuanga mo mo e ta ona su I ma tomo na ata ma te ni sa ulale o le tala mana ia foi le ta ma le tele ile te mina ma ile te ne fa ta ngato tawo ma tono suria ai vai le mana ia o le nei ma malama a ta ma tiki ma ofa lu ta loto ula ai fai tau foi pe tatu fai tau tis pa ia sa mo ina fa fonga anga I poblo sila mai mu tatu manatu le titul tenti ya le mama lama na fa su o tenti sole e ma tau ia foi le loto tele ma tor tenti le ma mai lai ma tau ia la ta le ma tau le il to lo ta ta ya ai fa mai waru ni la au ia tu la mai pe na au fai tu lo ile lo matu ana se no I nei le mala ana se no I nei lo e fa mama ina le ke lo matu ai ya ami ai le ma fa so tu ai le na ma fuai ona mama la mala o te le ngatena ai wa malo lo ai ma nei te lo mama ma le pula tu tonu le tentila o le ate tonu lo tanama ina ia mama le pu sai ala we la fena na batu asa mo le fa fonga la fa fena o le o imfa le fa na wista mata ai le fe mo fa fa tonu mo fa na fa sulu mo mama la mo to ai mo fa na ia mama la lo le tele le fa su tu mama na o ita ai fa tonu lo mai dai fa sulu uma la fai lo tiu ma la ngatu fa sulu mama ma fa le to na io I sa so soni le mole vai ma ye adu ma nei ya o le vai ngala na ura fa stai mo la no le sumo tita ya wa ne o te ya ta o kala te mo lu ta no e pe la o le si fa e te tau na fa sulu ye ile mama la ma fa sulu I to tonu la o kalesia ma nei vai nei mai no fangi amen e fa sulu ye ile mele le like te le e tau to tonu la o kalesia tonu la ai na tonu le kalesia fa sulu le no o kalesia ata manatu ai te no le wala o mai le te no le set che le man ye ke mai ka isa mai ko ta I se monia se le fo no sa o te no ma o ma lama sa mo te ne le ma tau tie moli o atu sai to tonu o le loto ai ai tu mai ta ile ai na te va aia ta mai ta I po mas yo for tu mai ta ile nyele nyele mai ia o le te mi vai tu le ana pro fa longo ina le te tu langa le o ia ilo na lu sa o ka ele no for tine ele no for tine sa ta ele no for aya na tau fai na te fa so solo ma fa pula mama ina ia fa ola ina tale mama
mata ni ton mai o atu le mamalama suatu mamalama e fa mamalama mai nai tangata umalona ai den tatu vai le mamalama mai ta lai le pong ta lai le pong ta talo ile tu la men tatu vai ola si sulu le mamalama le ngata le mamalama le tupu le ngata ina fai wa mamalama le nu ma wa fa aisha ono le mamalama ta fai e fa suatu itu ton wale ngata ile meo le no foi ton ile no toale ai na fa suatu ma nei tele Yesu o Yesu le mama lamba lona mama lamba e fa suatu i no fanga dato te loa e pong sai le dato vai ai le mama lamba le te fa suatu natu le mama ile pong sai ona mama lamba ai e pero tala na profeta Isaia pro te milano fai to ila utala uita tão fai mai ole nu sana no foi de pau uli male ato le oti wa e ya te la to le ma vai mama o Yesu mena vai ai mama le tatu fa te dare ile mama lama ilona toia fio mai le lalang ina ya ka mama lama ina umale lalang wa o ia la mama lama na lo ya siau ngi tu la siau so fa mình nên làm tạo phụ niệm đây nó phóng ai đấy của anh bị ấy đấy mà làm vậy cháu nó ông phía mấy ấy chỉ bảo là phải cháu ní phía đấy ya fa beo na pula tulo cho mà làm mày luôn rồi chẳng hạn là chủ đô ole ina ia la tau loa le malama pe ona o ja uai pi tonu mai ngai tau fa talai le malama ukumo muole understanding le loa le amai ina ia la tau loa so tau ona la tau malama lona lua le fa beritania le knowledge ia e tau ona tam mai tangata amen tolu ole wisdom e tau foi na ele ngata ya te o ele wa au mai ya ile malama ile tala le ya Yesu ila na e fa pulatu fa sulwatu le malama le au e malama le ila Yesu ya malama foi la tangata le ile winga o le tala le lei e winga ia Yesu. Lona lua o le anta mai ele ngata o se fa au pengaina o oe ma u le la au e fa pupula fa sulu le la mepa. Po le malama o Kerisu. Ai maua foi le tala ai ia ile anta mai. Na te malama le lei ai lau Yesu. Amen. Ele o se perfecta ele o se atali o se tangata ai malama o lau Yesu e ona o le Yesu o le yailo na tua e ai foile i tu tangata o lau Yesu ia malama o Yesu o le faola amen o ia malama ia mata mai o Yesu e mawhai o na wha mangalo ina ia tātou wanga sala. Se le ngata la ia ta ita le te tau na malama ia la tau loa. Amen. I te tau foi la o na malama ta ngata le adi ai le ngata ia malama tutono lo ainga. Malama tutono le kalesia. E winga tonua i lau Yesu le tau wha malama tau wha pula. Amen. Yona tonu. O le poto male, o le poto. Ia poto foi oe ma. Leanga o laulangi lena am tatala mai e. O le laulangi lena o le ai be poto. Leanga running mo meta o system. Foi tanto ia laulangi nei meta o system. O lotu system o afoia takua inga sistema o le malo ila le tanto ia il covid so mai nga sa wa le system ta ofi
aua nei toe fe malanga ai tau sau le fo ia le system na le lima sfulu tangata e o tonu e fa poto e aua wai fai vai tonu o fale o loi na teimir poviti tai mata atu ia na run le system le malole unseen world amen ai foi la le system le tua tau la ona e mala mai mo mala mai ma fu anga le ia lato loa awa e malama le oe ma ngata le fa populaina le Yesu e te malama le i system ale atua ana por kalame fai ma ana fua nga fai o lo ta pena mai ai mo le tangata soifu amen o le poto le anga sau foi tangata le malo le ta mai e ia te ia le malama ia te ia le atamai ia te ia le poto amen silo ma fa le tonu tau ona ta faia ina le tangata le malama ta ua pe ale ia le mal ia fo ile atamai ma le poto ta te vai tonu ina ai lana yonga e fa so ai le malama o le tala le leia Yesu Keriso. E fa mai ai Paulo le kalesia o ni aua ne o tatou e tuke satan anga fiti le a tonu foi e ia to si o tatou tunu ila na fainga filfilinga ia malama i tangata po fainga malo le la ave ia ila fa mo ia tamai lau filfilinga ma ia poto fo i lau filfilinga aua nei maua tatou se fainga malo e tatou e te polonga ai ma tatou polonga ai nei o tatou ainga amen ma e wilava ni tatou no fo atu nei aso amen ai tatou te siu mata i le tatou atunu da ngai pele o men tatou whanau, tatou soifua ne ai. Amen. Ele ia la sa moa ele ia lofa iso na tumu. Lenga o lai elo na ainga. Amen. A ia ata mai lau filfilinga, ia poto lau filfilinga. Ma ai mamao lau filfilinga. Amen. Praise the Lord. Ina ia, manuia lo malo, manuia le tatou whainga malo. Awale anga yatu ile lumana. Ile ia se malo ile vivesi. Ile ai foi se malo. Ile fa pe tau mata o tau ngofie le living po le ai po a fo ni New Zealand o le matua tau mata o New Zealand. Amen. Fa pe na foi Australia ile ai se malo langa o le system le o le wa run o mai le langi le tatu te o fia lava la le fai ngā malo, e rana le malo, i le system lea le malo le angai ma. Pe tātou te mana na wai, pe tātou te le mana na wai, malielo fina ngalo, malio tātou lo, tātia le, me. Pa wale na tātou wai, me, ai le o toi, se o la lango, toi, tau fiena, amen. Mawala le malo e tele mawaise ia nga altunga ma wa uma o leise me amen a alo langi sa o bateria o lo e lala to dar spoi wanga le angai ale mafu anga le o le fio mai o Yesu Keriso ina ia fa faingo ia ia te oele malama ia oele atamai ia te oele po te mala mai le si o manga le awaine ia faina lo soifua por tanto ona nanga yo o mai lole o mea ia fa ngalo le fini le meka o le keep press ona fa mai lole son ai le ba wa le o langa lo tanto ye amen ia poto, ia tamai, ia malam. Ilea,
le tala le lei lea matanga o le Yesu le malama le te tau ona e malamalama le malamalama le te tauai ona e atamai le malamalama le tauai ona e poto fai lau filfilinga ea le anga lalo langi nei fai eila lau filfilinga e talia ai Yesu Keriso e fai faole amen ta mai leo talantus pa ia aleluia o ia lava na te teina o ia lava na te pui o ia lava na te leo ina ua osi le lua fea mai ia amen ai oile mana malama ia te oile a male poto pa mai lea ia tau loa la o tau wa mio lelei Eleia stele ise a mio Lango mele na tātou whāna na umai ata mai tātou ele a oa uina fōi. Tātou te o si whale a onga, e a oa uina ila wā mio. A oa mea le tātou, neo tātou a mātua, vai langi fōla. Sole, vai la wā mio. Amen. Ia iloa e tangata o lo wā tali o ila wā mio. A fai a vea oe ma le atali o le atua ina wa talia Yesu Keriso e fai mali I ma fao. E langa le amio Yesu. E le anga le amio le angang po ia. Le anga le amio le atua le tama. E le uma. A o le tantou sava lea. Ia tantou sava bali I ala o Yesu. O ia o le mana. Ele la wa mio ma le ia la wa ele se tato wa mio o to amen to fa na mai sala ele se wa mio o to ma ai to a tato talia loa le le o fa mala mai ya te tato winga ya Yesu Keriso pa mai le ona ta wa mio to winga le o tato ona tonu le la wa mio tonu a mio ina ua tatalia le alo le atua soifua le malama le o Yesu Keriso e tonu ai la ua mio amen po le ale tatou iai le lalulangi e te longo fia amen o le asasi mio musu mai amen a aisia langa ua e malama wa ia le antamai o ia te oele poto e lau filfilinga tonu e te leto e fai ai le amio leanga ai fai le amio le amen leanga o lai ai le tangata lai mata mai ia te oe ma pa mai o lo si mia I tātou ele au mata e sili o na tō telu amen e le ngata o lo tala noa I le lalulangi le nei o lo mai tau lau samali, mai tau lau tala, mai tau le si o lo mai se tu lo si o lo lima. Amen. Mai tau oi le tamai titi nei fai mai o le atali o le atua le tene titi nei a pese mai nei e tim. Amen. Tangi lo na si uvonga alano wa ai esi ale nela. Amen. E mai tau oi, mai tau wa e ke laina. Asa e tatu I le tanga ngana. Amen. Aisia, e mai tau ina ia iloa lawa mio mala wami. Amala malama la le tangata le fa si e fa pula ia le mala malama o Keriso. Amala malama ma tamai ma poto I le sila atu I lawa mio walile. Fa mai lea atu bibi lea I lo tama ma lo tama o ia. Ia po se fa popo atu lea so fa so le so praise the Lord. Ia le atua e manatu le o tala tai fai uno le tama ta upu le po e foi lo suma le tai. Ia le wa ai ngai o ta ngai e pro na e fa mama mi foi ma
kala no ina vaengi o le poto ma le malama ma le atamai le temi o tu Yesu so ora o le tala Yesu fai so yo tu fi le mu e pe o pe ai o tu ata mai pe o mata mana ye yo lo fa ma no le o le tasi le vaenga tatu te luai ina ia tatu lo le lein fai mal poto ma pe ona sa no o le ngai oi mai fo ia le ali o le no lami i le poto ma le atamai e matau tia ai le aia si poto i talato mal malama pe aia i tatu pe foi mal pali lo na na mana ia wa tala no ia mi le nga o le ami e o mai ia mi ya o ia i tatu ya o i ni tangata le nga o le te utala tu spa e li liu mai tangata e le aia si me sili no le hoteli le hoteli la wa mi le nga lai mata pe o nei sang o lo sunga o tatu tu si fai tau ala Yesu fai ni o nei ngalu ia to fai tau o to tangata le mata le lalulang lau ala tala le lalulang fai tau le lalulang lau sagal lau tau tala wa mio o le amio te loa le leila wa mio luma se e tau le alu tala e tau le fat sau le lo sau e so e sau le matona le wa pia mata mio wa to singa mai la tamio ono le malama le malama le tati tala no ta fa pure ile le fia ile fa fo ma o sila mai mo sa ile ta por kala mai ni o ma ni no foi malama le fio ma tu fa tai lo son por fa ya o ma ni no foi au fala ma tu ma ta upu ma ta upu ma foi fon so ni se nanga ia ma foi fon so ni se lotto ia o tau ma fai e talia le mama a tatu talia mama mai le si mama tatu tele o ma tau ave ne tatu moli tatu tele o ma tau ave melo le mama o le mama lama la ia o Yesu e te alu ma tau ave lau Yesu ina ia i loa teu le lau Yesu pe o na sau noa taita a tau mata pau nana tau mata ina ia mu le a tau le isa uku a tau le nganga pai fatum mu le suwa nan au teu fifi pe la fa malu au na to kala me po ma so fo yo uta ina ia fa pe ona tatu talia le mama wale temi tatu de mama male tatu te la mona ina le file ni lo mama male e se ana me fa ya tatu talia ma tatu walo lo fa pe le mama ma teu le mama ele fa pe me teu mo fifi pensando no te dia tu lu fai nada na male o tatu te ai mama male ngai le o u se mama ele na o sa Yesu ai fa pula tu me le o ya lista ia mama ya ole o nanga nale ale ampere for Christ mo le ia fia pisa mo ila fa mama na tu fo ile o tatu ia teni ia e fa teni fo ile mama ta o pu ko ma ta fo ya tu me po ma suma te teni ya por fa ya ya ai le tu na fo ya te ia na te fa mo ina le ma o nanga le ia fia ia ma fai fo che talo mo se o na miel so sa ia se foi vai na fia ta la ko ile suma o me ia ma fa ralo bi ia le tua aftai ia faftai mo le pasoa faftai foi mo le amanoa le ia amen ele sistema le tua lo tala no mai el tus pa ia po fa ilo mai el tus pa ia o sistema le tua amen mai ai a que nesse tanga amen o por kalamenga ma le sistema le tua lima te ina i le tanga soifua o sistema le ise miliona de usana ala que pese mai le sistema o fia ape miliona de usana amen o sistema le tua e ele tem e lima vamos nunga o le tala no mai tu pa ia le tasti se vamos no e mana ia ile mana malama
mai mal foto e te malama i system le tua pa na por kalame fai le tua mana por kalame pa tatia amen e malama mai oe tangata so ipua ma o tangata ola ma ua amen i por kalame na ni mika yala ia le ilo mata mo fia o le tua ta pena fo ile lotu ko salem e la sistema meta o le faz pila amen na lima de talo amen musalem miliato o le si vaenga le faz pila por la sistema awa ana lo la tu amen ia o lesi e ele te awana e alu o meka e tu sa ole malanga le e te o lo meka ia le lato le tal tonuma ia a ele o le arte me o mai ele bala ia wa alu le o le fa ma o wa ke latu e ta mi lo i fa fitu le vai ia o fa ia ka ba amen ia ai fa i o le vai e ta o le vai o sem ia mai ta ele lo le nga avele eu tu mai la tu fa vai ave fa manato ele aso na o boy o ia fa ta ia le la ta pena ia lu Jerusalem ele alu la ai ala le mai ta ia la le mas si o a fa ele en awo te pole foi teu oye o Israel o le mala o Israel el file pena o misti te mileo o kuso langa le wala ya ai te lele aba no ya novema ene hallelujah abe ko o to e fa mala matuai ato ya mali ole ese ele ato so o Yesu Cristo o amen a fai tele ya o mane fia o mauti no oe o fele dele tu waila ula amen jangan bala wina uma jatuh yailo ta ua yailo wa afa yo mai le fia ala tu pesili lo mapo amen creo le win ua solo wale mautom amen abel ne fia amen it talia ina Yesu Cristo mala na ba aile ilo fia malo orikon e pa mai paulo na me lo le oi ma o le tanga o ya o ma mai me tua auta o pa o ina a o le ski na no le fa amu ia mai ai o le tusia palina amu ia ilato wa tu sia o lato mo ile tusia le ola ele o ilato le pule ale oti fa lua amen lale wingo lanta o le oti fanua, o le oti o lo wanganga. Amen. To e oti o tatu tino, o le tatu a natural te, tatu ke o umai le awana le. Ai a fai te talia Yesu Keriso, ona faa o la ia o lo wanganga. Ona tasi le o le tatu wati. Amen. Te ahua tatu whanau, e lenga te whanau le tino te, a pe, e nau wha le ngana. Ia risi o le malam e na te wha malam la maino wala watua ia o le poto ma le ata mai ma le malam la matatou te sava pali ai le nei o a whaila te mana o Italia le Iesu le whai mau malam lama mo tātou malam lama ma tusi ai lo sua whaila na tusi po le tusi el tamai ma moe po le tusi le ola amen le wha amu ia mai ai le tusi tusia faalinga ile tanga o ile tusia Yesu Keriso por tusia leola por tusia tamai moe amen pa maila ele ola ya te la tu yoti pa pole pule ale oti
ai fai i lātou ma. Ma lātou te ulu whale atu le ola e wha. A whai lātou talia Yesu Keriso e whai mali i mawhao. Ma fia nea fia whai tano. O lea te talo. Pa te itai mai upo le te talo. O le te talo lea. E te talia i na Yesu Keriso e whai mawali i mawali. O lalo fo le lusinga nga maia. O na tusia lo le o lo moa le tusia le ola. Amen. E na la o la talia o ia. Ia fa te itai mai upo na nei te talo o le amekia. Ia o talo ia ai o ia mo tato li mo tato paola. Pa te tele lava Yesu Keriso e lau upu le nei e fiafi. Lava Yesu Keriso e lau upu le nei e fiafi. Wa o ai. Wa ilo ai. Wa o le tangata masa. Wa o le tangata masa. Ai te tala atu lo loto ia te o Yesu. Ai te tala atu lo loto ia te o Yesu. O te whai ai oe mo wali mo whaola. O te whai ai oe mo wali mo whaola. Pa tai Yesu i lo taliaina o au. Kai Yesu i lo taliaina o au. Ma whaamanga loina ua ngasala malapa. Whaamanga loina ua ngasala. Ma avea ai o au Yesu. Ma avea ai au Yesu. O se tasi o lo au ai ngai le lani. Sio ai ngai lani. Ia vi ia nama oi. Ia o Yesu. Amene ma amene. Nanga pa iae. Wa sile sile. Ile ua talia i nai o Yesu Keriso e whai mali i ma whaola. O mana ma whaile ma ngā nuenga. E tui nā atu i ate oe ngāna pa iai. Iau wha mani ianga. O lau wha malo longa. Alo whangia. Tusa mo lo whina ngalo wha ali i ante ia. Wha iloa i ante ia. Lo wha ia ma lo mo mani. Ina ia mala malanga o ia. I ante oe Yesu Keriso. Ina nei e piapi tama whamia. I ante ia le nei e piapi po i la tau uma. Na talia oe e Yesu Keriso e whai mali i mawhao. Tu mau i ante oe le liinga. Ma tu mau mianga ona o Yesu. Amene ma amene. E ia vaenga e. Mi mā te whaia. Na ua mātou talia Yesu Keriso e whai mali i mawhao. Whaia nei e pia ki mua whai tau i tus whaia. O le whai tau wina tus whaia. O upu. O lo tala Yesu Keriso o i ole. Amen. O lo whai tau wina la tus whaia. Talai mai lea o ia iante oe. Ele wha mala maina o lana upu. Aua leo le tus tala. O le teime te whai tau wina ai lana pion. E makuta mai po i tus tala. Amen. O le anganga po ia wha mala maina oe. Nata foi lea, mai lau te talo. O lau te talo le awana lea tātou te ksota iai. Ma Yesu Keriso e peuna e taliaina le nei e pio. O lau te talo, ia te ia mea umolo e manao ai. Amen. Pa ilo ia te ia, e te manao nia le wha malolonga. Pa ilo ia le alana o lofo maue. O lau te talo ia te ia. E mawhai po i ona whaafonga mai oi. E le minoi mai le tua pe a le te talo. Te ia po le tātou wāwhenga iei mana i o tātou mātua. Alo ta mana o se mea taunga. Ai ai le whai ai lo te mama lo tina mai se lo se le minga se whātau mai ai. Ia ngai loa le tātou mātua. Oi o le mea la le mana o ai se o wātani. Ai angu mua oe. Ia e whawhela ngai no e tōlina malo. Ua le le tu mana. Le a elea. Le a elea. Ia, ka tonga ia te ia. Talo tali mai lea o ia. Le ngā tei lea. Angoe tau Yesu Keriso i si testa. Nā wha mai tala tuspa ia o ila tō. Wale ngang. O tangata koto le. E launa e talia ina Yesu Keriso e whai mani ina whaole. Nā whai koe o mai nei a fiafi te le o mautono ko ia whai koe ua. Fia foi fai au o po gai lo la tele a del ni ya pasuru mala la we tele ai ya me pa kale fa mai nai le u po le fai
ya mai na o tanga le tua na fai se au na kale sia so nyan po na pa pene ile o langa te le nga ana tua mu ta tuola malaka laka to mai ni ta mole o na pero for right o so atau mo ke viso me Wellington ile nei va se luai ia pe la lo grupo Kingdom TV teno ia na por kalame ele a fiafi male a fiafi o asta tas amen ya vanoli lei male mata mo fie mai le tua ia de aia mato ko i fa suina le Yesu le o mai lam to tikina tu mai le at mala mala to ia ona manino le pe ona tala no mai le apostolo Paulo o tatou ai a fa ni ne foi ai a yo mai le ato to ia ona ato to nino le uma ia e pe ona tala yo le afo o le tau tamali ia e matua tu la na o le mana o mai o por kalame awana ifano o awana ifano tatou ai a tatou maua le o lai fara tau ai nga se lotu posta po ina tala ina o Yesu Keriso o yo mana mana tanga Paulo tanga tatou sawa tuai le o lai fara e pe o la ia la tu uma talia o ia fa tu tuai lo na suapa na dia na batu ia o le manuia e tapu ai ila to o pa na wa tua to ia tu tanto sponsors to fa pe ia tu ai o tanto na uma loco TV ia e pe ona mafuta mai de nei e tu o pe na fa ila pa manuia tu le tua uso mo tu fa pe ona fa pe nei poi po tua pa tai talo pa tai komeni ia ia po i tatou fa soa le nei e fia ma tu talo ia fa manuia tu lava le tua manu ia foi fo fuanga le nei e fia ia amatanga poi o le baiaso muri a onga o tu wanga onga i nei winto i nei New Zealand nei ia fai mali e lo fai o le song fai tatou fa na ta mai kitia ia ta mai titi amen tu ia pale ia awala bana ia tatou fa na ma tu fa fitele na na upu nei ia fi ai foi le tua ia to na peneina o mai dala ina foi ia ina la so ma tu talo ia ia fa mianga fa miel si o tua ma no falo o so foi ma tu fa fine a o no lo na lue grupo Kingdom TV teno ia to inicio o au nanga i lungo pena te fa ina yo male mana la u ele ni anu maloina mfa marsia mo oe malo ke visto ko wala tena tena ele ie fa mangalo ya te mato ai tu mau ya oe lo vinga nei si o tu fa ba amen ya na ya te ma nei mai wei tone ya ma te fa te atu ya to fa so ko sa mo manuia malo longa ya Talofalava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple.
You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo sua la ulu le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauli ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu ma le lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua i sa la elu sa moa na tunu pele o te faaftaile atua o na vano le lei ia tatonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa mo moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ino tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi le mai o le fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le maru fo ile samo a fia loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe famnianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia ilfofuanga fafsotai pulenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanoa awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata o na ele tasi se site o lo va pena o na tala no matus pa ia o tausanga umalava e aloi malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga o le mena si fia ile nganga mi sia ile no pa ia Samoa ta pena le lua fe lo lima o ina te lo polo to e tul maua olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga il fungie le tua fa mi fo fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talofa Lava, Pulavinaca, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam Talofa Lava, wa paanga ka to Global TV so se to le lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga Israel ia e sel tawo so o le atua ia o se mesa famani na ia ole te la me le uma ai o se o le mango fulu ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ile tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngale tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fe mai tala mai au ta wo yo lo so te o le tu fa yo lo totalo le tu ai ma na ia fo o te soli fo i au le tu sa fe malanga lu ia te te ne mo finis fa mo ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen.
Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa vanoa o te malanga atua Israelu ia o se ta fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yoltana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 50 fa i matou sa fai en matou baptisonga sunga foi fa fengainga pe ona matou yai ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga ma fai pesenga ma fai le tautalonga ia ona o le anganga fa aftai le atua le ia vanoa tala mai le atua ia a fai o yai se moi mitinga ia te oe te fia malanga le nupa ia ia lo wavanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wavanoa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu. Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wafsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oi. Pe a fai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafio te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo Italia Israel.
A faila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a fai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.